Assalamu alaikum, hurmattуу YouTube көрүүчүлөр, менин катталуучуларым сүйүктүү. Мен азыр Ош шаарынан Кара Суу шаарына келдим. Кара Суу шаарына караштуу Киров деген адырга кетип баратам. Атайын Россиядан келини кайненесин куттуктоо үчүн мага буйрутма бердилер. Мен ошол буйрутманы аманатты аткарганы кетип баратам. Саналуу мүнөттөрдө мен ошол Киров деген адырга жетип барам. Андыктан менин программасын акмалап туруңуздар. Жай баратам, сертегенде жолдор начар. Азыр биз ушул Машрап аксакалдын үйүнө, атайын Россиядан Элнура деген келини кайнатамы, кайненеми куттуктап коюңуз деген өтүнүчү менен кайрылды эле. Мен азыр саналуу мүнөттөрдө бул жагы бир 2 чакырымдай жол калды дейт дагы. Ошол Машрапбай аксакалдын үйүнө кирип барам. Көрүүчүлөр, мен ушул Машрапбай аксакалдын үйүнө келдим. Азыр ушул Россиядан келини берип жүргөн аманаттарды тапшырып, алардын дагы ыраазычылыгын алганы турамын. Биз менен бирге болуңуздар. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Аман эсен. Тынч отурасыздарбы? Келиң эне, бери келиң. Мына гүл сиз үчүн эне. Мен аты жөнүм Өмүрзак Азимкулов, менин энем деген программасынан атайын сиздин Россиядан Элнура деген келиниңиз бар беле? Ошо келиниңиз куттуктап, ушул гүлдү берип коюшун өтүндү эле. Мен атайын Оштон сиздердин үйүңүздөрдү издеп, аксакалдардан сурап, Машрапбай аксакал сиздин кадыр баркыңыз Кудайга шүгүр экен, Кара Суу базарынан бери билет экен. Көрсөтүп беришти, аман эсен келип жетип келдим. Мына гүлдү алыңыз. Мына гүлдү алдыңыз. Анан мага дагы бир мындан сырткары азыр дагы сизге бул живой гүл. Бул дагы сизге. Ага. Андан сырткары дагы бул жолукту салынып коесуз. Келиниңиздин подаркасы. Ал эми бул саат болсо, келиниңиздин подаркасы. Тагынып коесуз саатты. Азыр шашпай туруңуздар. Бул торт болсо, бир 14 апрель ушул небереңиздердин туулган күнү болгонбу же экөөңүздөр туулган, ошол менен кошо жеп коесуздар, мынакей торт. Кандай анан күттүңүздөр беле, күтпөдүңүздөр беле? Жүрөгүмдүн беримин аяй, алтын башым аман барында. Карегимдей кастарлап карай, качан болсо болом. Келиними кыздарымдан артык көрөмүн. Жакшы, келиниме рахмат. Мени шунчалык сыйлап, шунчалык урматтап жүргөн өзү бир эле келиним бар. Рахмат. Бир эле келиним. Бир эле уулум, бир эле келиним бар. Рахмат келиниме. Тынч болсун, сак саламат болсун. Окшоп уул кыздарды көп көрүп тойлорду кылсын, келиндерди алсын, кыздарды берсин Кудайым. Неме максат тилек кылса, максат мураттарга жетип жүрсүн. Шу тилегим келиниме. Келиниңизди канча убакыттан бери көрө элексиз? Келинимди 2 жыл болуп кеттиби, 3 жыл болду. 2 жыл болду да, 2 жыл болду. Эркек келин экен да? Эркек келин, Кудай кааласа. Эркек. Жөнүндө дагы бир учкай кеп айтып берсеңиз. Жакшы. Бизи сыйласа, урматтаса, жакшы. Саатыңыз жактыбы? Саат чоң рахмат. Бу күтпөгөн нерсе болуп калды.
Çoğun rahmat şu kelinime şu tappan tutmalı jasgılı bölsün. İlahım şu ballarga baş bolup oğlum ekevi koşa karıp uşarıp şu bala çakalarını kelinler alıp nevereler görüp ne tilek maksattan sonra murad maksadıga жетip daim sağ salama жүрсün. Şu yaman nesilden bevakt ölümde büdök kıtırlardan Allah'ım özü saklasın. Şu tuğanları bilen şu dostları bilen bardı istegileri bilen bardı desolu çıntık bolsun. Sağ salamat bolup işleşip tapkan tutar jasgılar gibi toylar kılışıp keliler alıp nevereler görüşüp sağ salamat жүрüp jakşı jaşaş her daim nasip etsin. Şu elimiz bilen yurtubuz bilen konu koşular bilen şu Kırgızistanımızga ham kelejekte şu Kırgızistanımızda ham köp jakşılıklar bolsun. Mana jetekçilerimizge ham çoğun rahmat. Mana Kırgızistanımız oňduruşy başlandy. Mana endi Allah'a şükür yakında pensiyalarımız ham köterilip kalsa oňlar ham jakşı bolur bizlerge. Sizlerge ham çoğun rahmat. İlahim daim işxanalarga, şu jetekçilerge, bala çakalar var, özüleri var, barıyla bala çakalarda, orta eneleri bilen, konu koşular, tuğanlıklar bilen, tez sağ salamat boğula, topkaneler altın bolsun. Daim bala kızlardan özü Allah öz saklasın. Sizlerge çoğun rahmat. Daim işileri ilgili bolup, topkan tukalar, jasgılarga buyurup, şu bala çakalarda huzur havatı görüp jaşaş, kelinlerden koşakar, oşar, yaş nasip etsin. Allahu Ekber. San oylar qarıtqan, sana tartqan yürek. Düynömde jarık şam, sizar bir tam, yol qarap kütüp жүрgün. Halo apam apaken, canım düynöm dereken, sağınışta ulumuz argünü. Altın nasıl apaken, haruva küyörüm menekem may, apaken may. Uykusuz tağın men, düşügü köp canı barına köngün, çaçыңыз ağınen. Alыста жүрсөм да özüңdө бүт oyum, sağыныч ор болуп Kusat olup baratam sağa uçup. Halo apam apaken, canım düynöm dereken, sağınışta ulumuz argünü. Altın nasıl apaken, haruva küyörüm menekem may. Apaken, canım düynöm dereken, sağınışta ulumuz argünü. Altın nasıl apaken, haruva küyörüm menekem may, apaken may, apaken may. Endi hazırgı jaşlarga amma jok, jeterlik bolup atat. Bizi vaktibizde endi ne bolganda, mындай күндөр болгон. Bizde iyi iş bolup, talağını kılıp, baldardı karap, mındaylarga nime bolup bolganda onçele. Endi hazır jakşı, amma ökö köңүl bululup jaşlarga. Gelininizin balları var mı? Sizin balınızda. Ne var? Kança balasını bağып atasız? 2 balasını bağып atam. 2 ulu var. Kelinim. Sizin balanızda olup kalıp
Çalыңız ekoğuңuz al neverelerinizi berginiz gelbeydi ama. Bergüs kebet. Keseyem apana bardı sen unavayt sizler menen jatam. Sizlerdi balaňarmyn deyt. Baldarыбыз. Bizge ürgönüp kalganda. Tanesiniке barsam bir gün jatat uyga ketem deyt. Uyga ketem atam menen enem aldı, çoň enem aldı gadyp. Jaşından başlap baga başladыңızlar. O jaştygydan. Bakkamın da. Jaşından bagıpsız da. Jaşydan bakkamız baldarım. Neberilerim. Azırkı gelinlerge ne deytileňiz emi? Azırkı kelinlerge endi bizge okşagan kargan, kaynata kaynelerini siylap, jakşına kılıp, ularga jakşı köngül bursa deymen. Kelinler, şu kaynata kaynenesine aytgandaryny kısa, anan şu nimeleri menen jakşı jaşasa, jakşı jürüşse deymin de ularga. Azırkı jaşlarga amma yok, keletegi keň, asmany açyk, tınç, bir-biri bilen intimak bolup, jakşına bolup, baldaryny hem jakşına karap, ökögi sir urmatda bolup jürüşse jakşı deymin de, jakşı ömür sürüşse, uruşpasa, talaşpasa, baldaryny jakşı karap, jakşı bizge okşagan kargan ata-enelerini urmattap, siylap jürüşse deymin de. Geliniňizi jakşı görösüzbü? Kelinimi jakşı göröm. Kança kızınız var? Menimi? 2 kızım var. 2 kızınız var. 2 kızınızdan artık göresiz. 2 kızımdan artık görömün. Jakşı kelinim. Gelinizge rastlyk aýtyp goýaňam uşul uçurdan paýdalanyp. Kelinime şudan paýdalanyp, kelinim koşgany men koşa karysyn, balalyk çakalyk bolsun, uğuldan urmat görsün, kızdan kızmat görsün, kelinlerdi alsın, kızlardı çıkarsın. Şuntup jakşı jaşap ulum ököy jakşyna jürüşini tileýmin, kalaýmyn. Gelinim mantysyz jagat ele, lagmany jagat ele depçe. Sizge kaç tamaktary jasap berçile? Şunda kaynatalar emi açyk aýtpaýt programda onday. Ne geldi bardyram şu köbrek açtyk beretede açty, jaşkartede, keyin mana nimelerde samsa jasap beretede bular jakşı kılıp ben kelimden süýnemde bardy es akly jaýla, özüňizi kızyndan köre daram artyk körebiz. Bular mana biz bir sözüdi bir marta jok degenmesle bardy özü aýtgan mahalda atkaryp, jakşı hyzmatlarymyzy kılıp, Allah'ım özü şu kollap kuvatlap turatede. Maşe neyse ularda hizmatda körüp, bular bilen şu baldarymdan men süýnem de. Yani özünü atasday men özüm nima kılam da keligim. Kelinime şu rahmat işleri daim şu osmanlar açık bolsun. Şu eşikleri açık, dastakalar daim jaýyk dursun. Maşe işlegen jeýlerde birleşdegileri hem daim birge işleşip sağ-salamat işlep jürüşebersin. Şu şeriklerden hem bala-çakalar ardysyny görüp, ular hem jakşı jürüşini Allah'ımdan soranyp kalan. Bardygy esalamak şu Kırgızstanyň jakşı günlerinde körüşde, uçraşyda bardygy nasip etsin Allah'ımdan soranyp kalan. Ya Allah'ım, sizlerge hem Allah'ım bana bizi syýlap, urmatlap keldiler. Çoğ rahmat. Daim işler ilgili, ilgilik, densoluklar çyndyk bolsun. Tappan tutanýlar toýlarga böýürsün. İlahyym şu bala-çakalardy huzur halatyny köýgüle jakşı jaşaş bar bizge nasip etip, Allah'ımdan soranyp kalabys şu Kırgızstanymyzdan jakşı günlerde bardy jakşı günlerini görüş nasip etsin. Nereler jakşı günler görüş nasip etsin. Konu koşular bilen, tuğanoklar bilen, aýkykeler, jeýti kardeşler bilen bardy esalamyň bolaýdyk. İlahyym
şu günler, yaxşı günler bulursa, şu tezrak şu mana afat, koronaviruslar jogolup ketip, elimizge Kırgızstan yaxşı günler kelişini Allah'ımdan suranı kılam. Ey Allah'ım. San oylar qarıtqan, sana tartqan yürek. Dünyamda jarık şam, sizar bir tam, yol qarab kütüp yürgün. Halo apam babaken, canım dünyam bereken, sağınışta ulumuz argünü. Altın nasıl apaken, haruva kuyuyorum meneken may, apaken may. Rahane şu benim enem degan programmasını köydüler, güzel, yaxşı ekan. Bular elga, yurtga xizmat qilsin, yaxshi xizmat qilib yursin. Va mana shu programmaga çok rahmat yetakchilariga, şu bolamga, ilohim, Allohim daim ishlarni ilgari bo'lib, topgan tutgan dasturlarga buyurib, bola chaqalarning orzu havasini ko'rib yashab, tirik maqsadlarga yetish nasib etsin. Allohim ota-onalari bilan, aka-ukalari, tuyg'anoqlari bilan, baribir elimiz yurtimiz bilan, baribir eson-omonchilikda shunaqa yaxshi kunlarda uchrash baribir nasib etsin. Sizlarga çok rahmat. Мынакей урматтуу YouTube көрөрмандар, жана ата-энесин, кайната, кайненесин сыйлаган жалпы кыргыз коомчулугу, чет жерде иштеп жаткан кыргыз мигранттары, жана келиндер, агалар, инилер. Мен ушул Машрапбай Аксакалдын бүгүнкү күндө келини Элнура деген Россиядан атайын ушинтип мага буйрутма берип, кайненем Абасканды, кайнатам Машрапбайды куттуктап коюңуз, аз да болсо ушул белектеримди жеткирип берип коюңуз деген өтүнүчүн аткардым деп ойлойм. Бул келиниңиздердин сюрпризине сиздер ыраазысыздарбы? Çok razıyız, çok razıyız. Эгерде сиздер ыраазы болгон болсоңуздар, анда менин энем программасынын дагы максатына жеткен болот. Аны мен Өмүрзак Азимкулов алып бардым. Кийинки ушундай жакшынакай, позитивдүү, жагымдуу көрсөтүүлөрдөн, чыгарылыштардан жолукканча аман эсен туруңуздар. Ал эми алдыда дагы телефондор жазылып турат. Кимде ким дагы ушундай энесин, кайненесин, апасын, кайнатасын, атасын куттуктагысы келсе, анда ушул алдыдагы телефондорго чалып, жазып, кайрылсаңыздар болот. Мен кызматтамын. Мен эмнени айтайын деп атам. Кайсыл гана эне болбосун, ата болбосун, кайната, кайнене болбосун, мындай куттуктоого зар да. Сиздин берген белегиңиз кээ бир учурларда ушул куттуктагандар айтат да, мына белек бул белегиңиз жакпады, бул белегиңиз жакпады депчи. Негизги белек эмес, негизги ушинтип барып сиздин аманат сөзүңүздү жеткирип коюунун өзү. Ушинтип сиздин кайненеңизди, апаңызды монтаждап YouTube'га чыгарып, алардын сөөгүн агартуунун өзү бул чоң жумуш. Ошондуктан менин программабыз менен бирге болуңуздар. Биз баардык энелерди куттуктаганга үлгүрөбүз, Кудай буйрса. Энелердин тирүү кези ар бир күнүбүз үчүн майрам. Бар болуңуздар.